Oke guys, kembali lagi dengan Aing Butet. Jadi, sekarang kita arek pembuktian minta pap ke Ayang. Bakalan dibere atau hente? Nah, pertama-tama, mari kita chat dahulu. Tah, dibales pemirsa. Pertama-tama, kita basa-basi dulu ya guys ya. Jangan langsung minta pap, bisi mual dibere. Tah, iya mah rezeki nomplok barudak habis mandi langsung minta pap. Pasti banget teh pasker seger-segerna. Kita langsung gaskeun minta pap sambil ngarayu. Ternyata percobaan pertama ditolak guys, cenah mah malu. Tah, lamun awewe era kitu kudu makin dirayu karak mere ieu nya pembuktian aing. Tah, kan mere cek aing ge najan di daguan oge. Oke guys, sekarang mari kita daguan. Anjing. Tah, emang biasa nak awewe mah lamun pap sok lila malam milih-milih foto. Sekarang mari kita tengok. Anjing naon ieu? Anjing, kunaon teh kala keluar? Bagong teh. Bagong. Saya nu ngaguron aing tadi.